Afrika y'Epfo yahinduriwe izina iva ku kuba Afrika y'Epfo ijya ku kuba Repubulika ya Azania, Republic of Azania. Ibi biri kwifuzwa gukorwa kare cyane guhera ku itariki 2 z'uku kwa karindwi nibwo ishyaka ryo muri iki gihugu yitwa ATM, African Transformation Movement, byatanze uyu mushinga. Izina Azania riri kwifuzwa ni ATM twa nka Black Consciousness byakunze gukoreshwa n'amashyaka yaharaniraga ubwigenge harimo nka PARC ndetse na AZAP mu bihe by'ishyaka rya apartheid. Bivugwa ko rifite isano n'inzego z'abami bo ku gikombe cya Afrika y'Iburasirazuba, East African Coast, ndetse rifatwa nk'ikimenyetso cy'igihugu cy'abirabura gifite uburenganzira bwo kwigenga ndetse bikishyiraho n'amategeko. Impamvu yo guhindura izina ikava kuri Afrika y'Epfo ikajya kuba Azania ni umurongo ATM bavuga ko izina South Africa ryazanywe n'abakoloni, kandi ibi ngibi bikaba bimaze kurambirwa cyane ubwo hashyirwaga mu mategeko mu mwaka w'1910. Uyu mutwe wa ATM ushishikajwe no kuba wahindurira izina kandi ukabona bifitiye ingingo zifatika. Mu guhindura izina rya Afrika y'Epfo rikava kuri Repubulika ya Afrika y'Epfo ikaba yajya kuri Repubulika ya Azania, bizasabiye intambwe nyinshi, aho bizasaba guca mu nteko ishinga amategeko bikemezwa, ndetse hakaba n'inama irenze imwe ya rubanda ndetse n'ubutegetsi. Ngaho reka duhure muri comment mbwira niba ibi ngibi byafatwa nko kwikiza ubukoloni cyangwa se hari ingaruka zayigeraho. Kandi nibagirwe kumaka like, subscribe n'utaragakora. I love you all.